Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mesen lang ma kado kaweta. Pini ya video lang mangke. Pini KSA mate Karbi Students Association. Ningkan trokep rahinian pinian ke choklo 1959 pen peneng an ke. Ningkan trokep rahinian ke choklo lasi KSA Foundation de lo pini ke. Asi non nili tum tame kidun jib han cisik lo jo hempen non kibarik poplo la sinangli tum tame nanglang donik tha la so prang nangli tum yong sin nili channel lo akki milang plote nili channel bang nang subscribe don igdeno la pen ke bell icon long tame nang click don igno la lopote nili video nangli tum isi tame nang mizunik elo to tangte ile tum video bang le ile tum pangcheng pontrik na nangli tum tame nanglang don igbom no nili tum tame non hempen kibarik poplo jo om si jerpo tumpen militum tamik bom lang jo lasi nang litum tamme keceng dan kejutan tamme lepu nang lang gamik bom no non ke nilitum KSA head office long an leik dapo lasi nang litum tamme lepu nang lang don iboma nilitum tamme jo non ke leik ko jo non ke nilitum KSA head office nang leik elo non foundation dia pan pancai daprang po lasi nang litum tamme nang lang don iboma nilitum no non bang ke KSA klaim bang phi bang phua tumhan kali tanga tumhan chikimo iglon litum anutin tame du pen kendel cekai pan litum cisik bom lo jonon cekai bom lo lasinang litum tame la punang lang don bom lo okay. nona bang ke KSA head office long foundation de pancang bom lo jo program bang static elo lasinang litum tame keceng dan kejutan tame nang lang don kono Limpa beki lagi DK WJF dong vice president mo lagi kita kapno di kanina sa di district committee pen ada tong itu mau konfer alang liga seperti lo sekali kontrak ini Arnold untuk plan rakyat sejarah alang liga finance secretary lo itu district committee lo sekali kontrak Arnold bilang mun isopi satu yang kita baca presiden ya tadi teroti alami sampai gitu di sini itu government college union body dan anak itu untuk jadi bon care aktif lagi ke social service secretary dan itu telah di terakhir lagi ke magazine secretary lo
dia lagi macam ni kita ke last kan. Nomor ke jasa hinpan space ke kami tinda में space ke pola sana kita melaku nangan dengan bama video ke juran nangan dengan your life goal should be your studies. Unless and until you have got good education enough, you will not be able to go ahead. Be united and be stand firm. Respect each other's personality. Girls and boys walk together. Boys respect the girls should respect the boys. Then there will be no difference between boys and girls. The thing will remain only togetherness, only oneness. Respect each other's personality is the most important when we work together as a team. A leader should know to respect one another. Either they are from a lower class or middle class or a higher class. A teamwork should always remain only one. The bundle of love, understanding. This will lead you to a glorious day when you remember the last moment. The Kirby student should be strong enough, should be understanding. Bring and each student from each corner of Caribbean law so that they may know the importance of education, the importance of learning. When they know the importance of education, they will come forward and they will be strong enough and their future also will be bright as your future is bright enough as you achieve this. I hope you will forgive me if I have spoken anything wrong. With this, I wind up my speech. Thank you. So, I'm architect. Army, 1959. Pen. Pininikan. Iko ere. Si. Pinengan bangke. Pininikan. Chokka bini. Nak lengan. 1959. Hal bangso. Yesi mate. Kaginu chawle. So, ama hal bisatek. Jeng adim ke. Lower Nilaji LP School, Deola Mohela, Karbino Char Liaso, Hanasya Mahama Kitchen, Karbino Char Liaso, Upipotsi Amahamba Tegnan Kokma, Ulupante, Karbino Char Liaso, Halabang So Huke, Benan Angkan Kachari Dam, Isu, Unan Akargia Isu Edam, Duo, Lasi, Benaran hekmucot lemujot atun pen jingwai jing sai si de methang akai methang ariso ke jangatung kisung ke punan ke kuson ke jok jelo usi benaran jingwai jing sai pen karbilo charlia song mate yes 1959 ke amahan ka teknan ko labang ke amahan ka teknan ke Lower Nilaji LP School, Yerlalo. Hada seman kitchen ka Semua naik untuk alangi ke biasa senang dia advisor no si alangi kan rapi no sepertinya support. Ada. Sir, license ni kalian ya. Sining cinggu kebangan lo 1959 na Nurkan pen Chenglok Pinyan bangke कैसे समझा को लगता है समझा है हमें पे लो के पे पिना बंग को बंग के मालो किसी लो आ जाता कांसारो सुसी का के अपराध की अंतर उनको माने के बीमार बन के कोई बोलो माने के
केस के पोपेन मानी के कुली की चोपेन कपड़े का किस्म का नजर नहीं चिको मानो पेन गाना चिको मानो बोलो अलग एक बार आकार जों आप से आना माके किलो के पातुन जे का ये कैसे बर्ड यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से बांग्लादेश से डिफरेंस है कैसे टॉपिक सी बांग्ला को बसी को नियर ना नो कैसे के सिंगल को सिंगल ना ना बोलो कैसे आइडियोलॉजी प्रिंसिपल अलार्मेंट सी तुम लाना कोई कैसे और अलार्मेंट सी तुम लाना कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड में बांगे वो है कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेक्रेटरी के काम होता है ना अलार्मेंट का क्लियर टेबल ना सर लासो पे नाम को उनका और को बुस्टर दूला कैसे तो रुपया बॉक्स तो नहीं मां हला सोलर में बिना तो लासी इतुन 1959 निका जिसका मत था लासो हम dengan le dalam aku matau ya so sudah isi yang dengan itu malah society reform dan aktif dalam target government atau target dalam jemaah pimpinan koi ruling atau target dalam pimpinan koi isi yang heiso per hei tari mak heiso inaran bilkelo hei bil that topik alam ki itu ne mikhan alam bil yang topik kita ajar deh kuno कैसे असम महान के आइडेंटिटी से क्राइसिस हो होते 1959 50 अलोमा होता है किलो मिठान नॉनसम पिंडिंग सुपर itu pintu tu tangan to bakla cebe ko dolan ete mane kabi ko na recognize sa thekila ta kima manipur tribal lo bakes do dai ta khei gane tu identity le ta stane swarlo tu makar dia khei no bakke anuki na thanda laso unique na pen chat hey identity mang ke inglom pa hala so ke inglom aso pa joini pen ka karbia tin deng tu ko nahe ke tu khar pala ka Purnima Titi Yukawalong Secretary Alangi Munda Proven Perturbasi Proses akan di KPLD lah, kenal ekstremis asal atau ilegal asal itu non for tarbian lo kamu ekor cakap lo, atau so ekor cakap lo mereka kenal tarbi, intellectual itu tarbi aslinya itu orang itu, langsung ekor cakap lo mereka tarbi apa sampai, schedule lo, constitution lo schedule itu lo hak penanji. Tarbi mana recognize nanti Indian lo bagi official isi itu lo kan recognize nanti kusi pulau. Awal tu api tu macam apa? Kalau itu deh, apa ni? This is very important. Age schedule, what is age schedule? Schedule itu lo mana? India lo Roman language tu macam Sanskrit lo. Samis dolo, Gujarati dolo, Sanskrit ka Manipur dolo, Santhali dolo. Hala solo mange itu tarbi, itu kan sama schedule era lo mange apna jiko. Lagi itu dak kau tu betul demand, apa yang dilihat lo itu we can only demand. We do not do our homework. Itu homework itu mange itu clear kita tu. Asal apa ini kopi lo botak में रहना itu tarbi itu kita take itu piklo. Everyone is really active in using social media. Facebook lo, WhatsApp lo, Twitter में चलो कपड़े तो मालूम किला आज समार होता वीडियो में चावल small वीडियो से चावल किलो लो but itu literature है literacy के पर improve जे पाना के itu काम क्यों कर रहा है jadi itu kemarin aku kok just you write what's all so kan itu si poem kita apa anu kata itu story kita anu kata itu na language के super improve kan anu kata itu अबे active पे social media update कर लो sinoi itu schedule में कर दिया हम बोलने जी को देखो तो ना आपको it is very impossible उन्हें जब ऊपर बताते हैं इसुम कार्बी इसुम के since from the very beginning we don't have any written history we are just using oral history
mang history ka dira tu types. History ko son si kelalo ka dira tu types. Isi bang ka lagi written history. Non son ahom to bata dira tu lagi dira ma konya buronji. Suka pato, suhung dunia Elias kawan tu si. Asami satu mari ahom mari cho. Apa argument ke dalam tu answer 1210 ini kalau ke doma mau pala bangke. Betul itu jadi because they have their own written history bangke. Written history tu. Tapi itu travel itu bangke. Apa yang tu England sih itu nak. Amat sih itu bangke written history. Tapi itu history tu. Itu full tu bangke bilang we have oral history. Oral history ke lagi full tu bangke. Hapu bangke itu kalau kita dah mesti. Tomo pen, lam lur pen si, kalau ऐसे कर दो कि पता मालूम si, तो वो क्या है तुम? तब लोग ये तो वाला उठे दो, इचारी दो लो, तब itu history kan paling cuci kan लोग si, itu kardi bangke लोग MIL वाले kardi के दो लो, MIL तो कहते हैं लोग modern Indian language दे, MIL वाले kardi के form पर समय itu लोग kardi लोग बोलते हैं, itu bangke script तुमने बोले कार्ड में script बोले तुम लोग non English के English is a language script बोलता है रोमन script बोलो लगे लगे तो हम कनिंजी अपना बांके language को सीखो ना सोच सी non itu orang ada कार्ड भी itu proses script अभी बोलता है तो आपने हिंदी में तो हिंदी लिखा है समझ तो ना आप अंडरस्टैंड करना करना हिंदी के लगे इसका लैंग्वेज लोग के kan खाने लगे तुम कार भी तुम ट्रेडिशन है अगर बात की कार भी तुम के मां मटे घर नहीं चीज जो हम अपना पास में तमें लगे इसे लगे अबे के लोग कल्चर लो तमोन में के ऑल वर्ल्ड में लोग सोचे तो तो कुछ बिनी मतलब तो के तुम देख तो क्या रहनी कार भी चल सो मां मटे घर नहीं सो केक से मार बोलो सो केक बिनी Tuhan pun ko kasi ang putin namin naso cake chopen naso cake kitok jin naso thot si ang putin namin aning ang jen Jepang chiriya Jepang dok jin chan se ni dom ke bangina an se ke se klaba pagkana pura se ngeli in khan pone kito Wallahi baca mana? Baca dengan kau. Hey, Vice President. Yo. Thank you. Sekarang security kan, atau kita mencoba untuk hai, dalam mencoba untuk membuat dalam mencoba alam untuk masuk ke sini amai pen semet itu ID itu adalah hello semet card yang lo dah picture dia ini anda kita itu mah foundation dah itu adalah primary education mention lo nangan bang itu big kita solusi so kita bilang ni kalau contohnya songpe dah education awareness program kita itu dah itu education program antu sudah kita berusaha dengaran asitin ada kaya kisru ada jadi somen kerja penduduk ini adalah tentang malam nanti juga nanti web itu kerja itu adalah dan dengaran template itu somen jalak dua hal itu somen jalak dan शिक्षण जकों kita open dan proses itu somen jalak itu kita mau dalam setiap kita nus judo kita tanggal kan itu itu kerja yang long no nambang ke ani chua porlo jo no nilitum an ki chui phansi chisigi bomlo ini ya video bangke lakuan si kan churro anu tin nang